لك يا جماعة الزوج. عند من هو كتشيني عند الليل فشو زمر غد مسلاي أنا كيني راح يطوس اسمي بشير صلاح بغيغ كنت حكوا في l'histoire de la légende Ohitos. Il commence les années 1770 environ. Ça c'est Ohitos commence son histoire par sa rencontre et la petite Kabylie avec Amravda Jaragin Ouflan Sidi Moussa. Sidi Moussa, en cette période, il a rencontré Ahitos et il l'a fait venir sur cette terre. يصدر ذاك يعيش يدس سيدي موسى نتا ارمي ذا سمين يقموس بون ابروبون سيدي موسى لا بيريود دنيا الا نقص وحريق ومن بعد il a été malmené par les villages environnants. Il s'est déplacé à Romdaqi la Kagien ifkis Sidi Abd الواحد. Alors la période دنيا موتنا سواراويس يون نغنس دينا ديجا لي زونفيرون بحريق. Alors il était vraiment en détresse, ce qui fait qu'il cherchait à tout prix à avoir un compagnon, ce qui a fait qu'il a été orienté à Rohitosaki qui se trouvait les environs à Sidi. Bon, le Herfe الوقت ça dépend qu'est-ce qu'il faisait à l'époque. Bon, jusqu'à un certain date يموت سيدي موسى مما راويس موت يركن. Alors Ahitos puisque يموت مداكريس il voulait regagner un sang édicat, ça veut dire il va dire la petite Kabylie. اسمي يروح ينسى يباجو الذي سيدي محمد الحاج قيد الوالي. Il lui a prédit la venue au monde نمس سيدي موسى خاطر لا يوت تسريثيس لا ديرنيير كي ريبارتي ابري لا مورا بومغاريس الوركازيس تروح ري مولانيس سيدي منصور. دونك سويت ا سيت نوفيل الناس دينا سيدي محمد الحاج ميل فدويا اثن نروح نتعشر فوراكي نروح نتعشر دينا من كل سكوس. ايفيكتيفمون سي ابارتير دو سيت دات يدي يروح وحيطوس يديسيدي بور s'installer là où il est actuellement. C'est le début de son histoire. La deuxième période, quand il s'est installé, à la fin du XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, سميد يروح هذاك يبدي ينمس قرنس حمزاوية كي مس وحدس. ومن بعد سمي عاش ذاكيني يساعد دريان تمطوط السنة يساع أحمد ذا عمارة ذا عالية سكيفي يساع ويجي ذي ذرما غيحطوسن أثا ميروش أثحند أثا عمارة ذا ثاجة سا كونستيتي 4 إذرما. ثورا إذرما يجينيا أم قرن ذيك سن حمزاوي نون بارلون با إدا ديدس مي وذاك النظام لا دوزيام فاماكيان أمن زوديسن ذا حمد. Pourquoi ذا حمد؟ Parce que suivant la construction أخام وحيطوس il se trouve juste derrière الجامع ذا خامة عميروش دوينا إذا خامس منزو أنو ديالنا نرغورس ذا حند en premier lieu ذا خامة بشير. Donc on suppose toujours que suivant la grandeur de وذاك يدي زكويرين يداريان في يديرنون ذريفني ذي منزا. الور حمداكي يساعد البشير ذا سادة لسادات أثربح أثر عربية. ومن بعد أرنند العلم ذي حموم ذي العلم ستين فراكسيون بويغراسن ويجيني سي سا كونستيتي لا فامي ناس حند ويجيني إكزدغن dans la proximité immédiate الجامع ذويذاك النين إذ الدرية ثمن زوث وحيطوس. اسمي فرق الملك يرند الشيخ نبيد الشيخ الجامع لما رفض لا بتيت كابيلي صافي زوارد وقبل أديو مغور أعمارا ذارية فسيكي في سيدي صح الملك ولا نتا أبروكسيميتي الجامع. دونك يرند أبرين أعمارا سي لو دوزيام سي لو تروازيام في سي اون فو اي لو بوتي c'est derrière. Bon, c'est la ça constitue la famille Ohitos. Grosso modo, nos pauvres à une certaine date, disons
vers 1800, vers 1850 jusqu'à 1850. إحيطوسن ils étaient surtout دمونتنيد المعاونة كنت ان فيلاج ستروفان خاطر مرني التريباليزم سنا تدركي بيغارسنت نتروح جينيرالمون سكور دي جون كي سون اون ديتريس سا سي اريفي اي حورا كونت سي تروفي اون ديفيكولتي افيك ثوغريس في البروبليم نشريع اون ا ايتي لور بريتي مان فورت كيف دانيك imsouhal ils avaient des problèmes ديال jeunes ils ont fait appel à nous on les a aidés et ils étaient reconnaissants d'ailleurs كان في حارث ديالنا الوقتني سمانا في ليفينمون يعني كاين لي بروبو كان المونتي تي كونتي بار يون ومغار كيني 1922 نتا تحكي السنيد يوسط مغارث قرنسيه مينات الحاج ناس سعيد كي لا مير بارفت بالقاسم كي ني 1886 ونتا تحكي لنا سنيد دي مغارنيس دونك لا دات رابروش بوكو دي زاني 1860 نتا تيدي بوين تحكي لنا في لي زيفينمون وكي غروسو مودو ثورا ابارتير دو 1860 1854 plutôt la guerre qui s'est passée à notre niveau تينا فاطمه سمر نكوني نيكاد لا ريجيون كينا نتيجر d'après les archives il y a eu 90 décès dans toute la région نسا بيغارسن نسا 14 إحيطوسن et on a été cité dans la résistance dans les archives françaises après l'événement jusqu'à 60 les années 60 il y a eu un certain Allemand qui s'est sauvé les Français يروح الدار غرنا قرنس عثمان au départ ومن بعد il est devenu musulman قرنس عبد الله dans les papiers نينس قرنس عبد الله فرانسيس ce qui fait Ahytos d'après le nom يجين Ahytos qui a une signification beaucoup plus grecque que berbère. Imad Khazar, Ahytos, Arhophaistos, qui est dieu du feu chez les Grecs, la Grèce, et avec l'allemand, l'allemand, la perfection de la métallurgie. Après, l'allemand à partir de 1860, disons entre 60 et 70 jusqu'à 1980 نخدم الشغل كاين السلاح مي ومن بعد سمينا لا فرنسا لا انيكسي لا كابيلي on n'avait plus droit à ce genre d'œuvre غانا رات الفلاح سميتنا راه الفلاح d'abord on a fabriqué des enclumes. C'est-à-dire on a commencé à fabriquer des enclumes jusqu'à en avoir Armin Sauvar, Svazvarien, le Hadji déjà la région. Et à partir de cette date, nous avons dépassé, nous avons hors de la région. En premier lieu, dans les environs immédiats, non, les années 80, et progressivement, en 1910, nous commençons à l'extrême est, l'extrémité est de l'Algérie, jusqu'à 180 points de forge à l'échelle nationale. هذا يعني grosso modo أحيطوس يعني وقيم سي grosso modo أفلا فرج. استغفر عمري. أول يديش عزيز أطاس بيضا غد ثموسنيوين اشتقنا لغاشة التسينان كيف أمزروي نتحود دا هذا جاهم تدر أحيطوسن كان ديون القرى وحيطوا ساقيم كنا ثلمة القرآن فإنك غد كذا يعطيك الصحة.